Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Туугандар, бүгүн 21 август. Жалал Абад шаарында жүрөбүз. Сиздерге Орус базар барахолкадан, ярмаркадан бааларını билип, бүгүн кандай базар болуп атканын жалаң билип берейин. Туугандар, сиздер лайкты басып, каналга катталып, колдоп, поддержканы 100% кылып койгула. Лайк басып койсоңор жетет мага. Кудай. Так, кандай бүйүмдөр бүгүн чыкты? Ошону азыр сиздерге жалаң тартып калтырып коем. Так, велосипедден баштайынбы? Жаңы велосипеддер бар экен мына жерде. Корзинасы бар экен, карап коюңуз. Салафан. Абдурахман ака, мына канча сом? Жаңы. Kançaya sattınız? Bunu başı setke petkesime jettiğe beri vardım ya. Yok, arzan vermişsin. Pul zararlıdır. No, 7000 so'mga satılıptır. Жаңы taza. Rossiyada ham 6,5 ming ekan ya. Arzan satveripsiz o. Ma chiqadi. 7000 so'mga satılıptır. Abdurahman aka, nomeriniz bering-de, dagı bir jog'u. 0551 04 1057. Oşonday Ural boyunça çala beresиңер, жаңы. Бул Белоруссияныкы? Ayst. Бул Ayst экен. Bunları eskini 3000'e beri var. 3000'e satıldı bul dağı da. 3000 so'm. Noken'ge kettir tuğanlar bunu. Belki çoğun Urallardan daha kap gelirse. Ha, var o. Женскisi ham var ekan. Zapçasları da satacak. Ötken cuma tartmadım aka. Mal pazarı ham var yapsın. Yo. Tak, kettik ya dağı. Sekin tarta edelik. Qanday maşan? Porterdeki qancha so'm ekan? 100 so'mdan olmaz. Porter zapchas. Kalotka. No zadnik qayshiniki aka? Yangi olganman, o'zim mashinaga qo'yib, qarab qo'yam. Qo'yman, yarmini qo'yganman, yarmini qo'ymaganman. 150 so'mdan magasında. 100 so'mdan beryapsiz. 100 so'mdan beraman. Lampa qancha? 500 so'm. 500 so'm. Yonalı, hozir yaxshi. Garelka ko'rib qoldim. Hozir qish kemda. Qancha so'm garelka? 500 so'm. 500 so'm. Hayır, shunday qo'yasiz. İşletib qo'ysa bo'ldi. Tak, pilisos ishlaydi-mi? İşte. Qancha so'm? 1000 so'm oling. 1000 so'm ekan pilisos. Pilisos 1000 so'm. Tak, no randa. Randalar. Qanchadan? Mana bu 200 so'm, nargisi 300 so'm. Cho'ng 300 so'mdan. Cho'ng 300 so'm, mana 200 so'm. No baya ne deb qo'ydi? Butel. 500 so'm. 500 so'm, ha? 20 litrelik. 20 litr butel. Butlarım benim. Shunday, tak. Eski magnitolalar bor ekan. Ular radiolar. 300 so'm, ha? Nom ne? Avarinizden. Ha, avarinizning avtomobilniki bu. Avtomobilni, o nargisi ham bor, bu ham bor. Qancha so'mdan bu? 500'dan deyapman, kami bor. 500 so'mdan kemi bor. Tak, endi keling, nomeringizni ayting. Nomerim bilan telefonum. Oldingizda emas. Esimde yok da. 500 so'm bo'lishi. Men videoni ostiga yozib qo'yam qarshi nomerini. Bersalarni so'raganlar bo'ldi. Bersalar qanchadan necha? 1000 so'm ham bunalar. 1000 so'm jalan. Buna cho'ngdor 400. Ha, o. Buna cho'ngdor 2,5 ming so'm. Bunosichi? Amerikanskiy 2,5 ming ekan tuğanlar bular. Amerikanskiy bersa. Bersa sezon boshtaldi. Buna cho'ng qancha? 2800 so'mdan. 2800. Tak, военный formalarım her bir videomda var. Hazır nomerini alabız diyeceğim. Patikkeler 500 Qatar. Bunları 500 so'mdan ekan Qatar. Bu işte. X'dan yani. Keling aka, nomerinizni aytaring. 71 menen 0771 menen 06 86 06. O'sha nomerga baylansangiz. O'tik, военный forma, uniforma, jalan. Çalıp süylöşüp, dastavkasını gelirsenger, alıp getiresin.
Так, sonun. O güller. Ya gilam gibi ki? Kapı. 3000, 3000, 3000. Школьная форма, одежда. Poğa giyiverirsin. Çöp çöp. Ne verelim? Qanchadan krossovkachi? Jang no? Qanchadan? Qanchadan? Ayja qancha so'm? 1200 so'm rasprodaja deydi. 1200 so'm. Ay sen bunu bayağı köyden alallarının bol boyutam. 1200 so'm. 1200 so'm. Gözünü küleği bot. Ayıpay değil olur. Va Instagramda satış otadi shundaydi. Jo'ningizniki mi? Yo'q, buni ayjamki 1200 so'm ekan. Продаж. Janglar. Sizleri qanday buni? Mana ichida ko'r. Daymiz qo'yib ortimga turib. Так, горелка. Kalampır. Так, bular tartqanım tuğanlar eski videolarda görseniz болады. Bir adam tarta eriyin dep her gün жаңылык карайбыз. Барахолка базар. Адам аябай көп бүгүн тугандар. Не, тоғам алып чыгып алдыңызбы? 150 so'm beradigan. Qanchadan ne? Tortmangdi. Tovuq 500 so'mmi? Quyon satıldı bu. Qanchadan? Allah, pletkasi bilan hamma shu. Ha, kompleks satıladi bu. Qancha 2000? 2000 so'm kompleks quyon. 2000 so'm ekan do'konda. Tak, gilemderdi esini qarmab aldık. Nomeringizni ayting. Böyle. 559 Aha. 61 Aha. 15 65. O'sha nomerga baylansanlar gilemdek mebel bo'yicha so'rab. WhatsApp ocha oldingizmi? Surat ishlagan. WhatsApp'im boshqa nomerda da. İyi. Ani o'zingiz berasiz chalsa. Tak, gilemder buni qanchalik? Tak, 3000. 3000 ham buni? 3000 narxlari 2000 so'mda. 2000. Ketdik. Giyimler. No, eski çomodanlar ekan bu. Ko'zim. Eski ko'rinmaydi tamam. А цены можно узнать, да? Почем вот эти большие? Большие по 300. По 300. Так, маленькая вот. Маленькая 200. Ага. Доллар. 200. 200, да, доллар? Так, вот эти 3. Вот эти 3. Ага.
250. Они по 250, да? Да. Так, а вот побольше который? 300. 300. Доллар побольше. По 200. 400, 400. Эти по 400, 300, да? да. И маленький 300 вот такой. Красота, да? Стоял в холодке. А так, если он очень любит солнце, еще красивее. А, она больше, да, станет, да? На Да. солнце. Тут я его Шикарно. это прозевала. В холодке оставила. Немножко вытянулась. Так, виноград сегодня не вынесли, да? Хотел сегодня снять ваш виноград, нет. Ладно, спасибо, так, убежал же. Hoppa ekan. Mektepler var ekan, mektep. Eski. Qanchadan kitap bu? 200 so'm, 200 so'mdan. 200 so'mdan. Tak, idishlarni de tartganman. Tak. Mektep kitap ko'rkamchi. YouTube'da ko'rasizlar, Orus bozor deb yozsanglar. Like koyumuzlar video. Hozir aytib qo'yim, qayta kelyapti. Tak, krossovkalar ham chiqmoqchi. Kiyim ko'p-ku. Ba, mashina bir kalpağım yok degenler ham keleresinger. Kalpaqlarni qarab qo'ying, ko'ptigi. O'zing ishlat beradi. Qandaysiz aka? Qancha so'm kirovat? Ha? 1,5 ming. Buna gazana kasilka iştevi? İştevi kasil qancha? Qancha? 4,000 so'm. İşteydi. 4,000 so'm. Makalaskasi da bor ekan. Nomeringizni ayting-da aka. Tartdim o. Ayting nomeringizni. Assalomu alaykum, qandaysiz aka? İşleringiz tinch. 556 25 45 46. O'sha nomerga baylanasizlar, hozir tartib qo'ydim buyumlar. Rahmat aka, men ishimni bitirib qo'yay. Kelam oldingizda suylashib o'tiramiz. Bu yoq tartganman. Nomer telefonni bilgingiz kelsa tuqqanlar, oldingi videolarda ko'rsanglar, bardığın dele nomerini alıp qoldirib ketam. Naski qandaysiz? Assalomu alaykum. Xitoyskiy naskilar 100 so'mga 5 yor. Koreyskiy naskilar kelib qoldi 100 so'mga 4 tomon aka. Koreyskiy paçkasında 12 so'm bo'ladi. Türü var na. Koreyskiy naskilar. Anan kaprondor var. 7 so'mdan tureskiy kaprondor. Qarasi var, anan serisi var. Ha, iki türlü de. İki türlü. Hop duysana. Sonuna kanaga. Ben askiya mavzularga kelsa kelarasiz. Akam nomer telefonini kechagi videoga girsangiz, nomer telefonini numarımı aytib qo'ying. 550 50 55 33 WhatsApp numara çalıyorsun. Bemalol chalasizlar. Ha? Somon chiqib turib. Shunday somon video bo'ldi. Tak, tag'in ne bor, ne javob. Kiyimlar ko'p. Mana bu yoqda gilam chiqqan. Kimniki ekan aka gilam? Qanchada bilasiz? Ece, gilam kimda? Ece Gülem sizdeki. Ece qancha gilam bas?
5000 so'm. 5000 so'm ekan. Cho'ng ekan ha? Cho'ng. 4/5 bo'lsa kerak. 5000 so'm. Çok şılaf koy. Kız. Kapsapalı kidayı. Мне вот хозяйке позвонил, он сказал, отдай, я отдал. Все, Бараке, не переживай. Нет, спасибо, чтобы время не тратить. Ну, Это от масляного радиатора? да. А сколько это? 600 сомов. Это 2 киловатта. Киловатт 1, киловатт 2. А он работает? Да. Это от какой машины? Hadi kalk okşat ve senin nasıl başkayını. Yeğenin. Ya ballar gel aslında. Sizge bu. Öyle gene mi? Sizine sonuçta Canan. Cinsette. Bu büyük yaradı. Benim Tak, gire suraganlar oldugandır. Hazır avamdan girelerdi bağlarını bilip vereyim. Ava girelerdi bağısı kança bunun kiçineke? 1,5 ming kança kilogram? 8 kilogram, 1,5 ming so'm. Tak, no 16. 16 kilolik kança so'm? 2700 2,5 ber etken bollarını. Çoğdur. Muno 24 kilogram ha. 2700 so'm ha bunda kim var? Tak, no 32'ler kançadan? 2,5 ming bu ya. 2,5 ming so'm. Tak, no kichinakangiz qancha? 1000 so'm. Qancha bunun kilogram? Bilmaysizmi? 7-8 kilo. Tak, bu yoqda kichinakaylari bor ekan. Tak, bular qanchadan ha? 1,5 mingdan ha? 1,5 mingdan. Tak, bunday bor ekan. 5 kilogram. 500 so'm. 500 so'm. Tak, no. Bu 16 bo'lsa kerak. 24, jo 16. Qancha bu? 1,5 ming so'm. Tak, bunalarda ayting. 1700 so'm tuğanlar. 1700. Tak, bunasi. 1200 so'm, 1200. Tak. 2700, 2500, 2500, 2500, 2500. И buna qanchalar? 1,5 ming, 1500. 1500. Shunday. Septeri bor avamda, cho'nglar. Nomeringizni qoldirib qo'yaymi? Tak, hozir keldik. Aytamiz. Assalomu alaykum. Qanday? Ha, bu yoqda cho'ng yozilib turadi. Tak, nomer telefoni. Giriya bo'yicha shunday
çalıp süйлөшүп турабыз. Бычактарам, охо, мынаны көрө калыптым да мен. Самурай экен да бул. Канча сом самурай? 15 миң, а? Так, 15 миң сомго самурай бар экен. Так, onun кындары бар, а? Мына. Көрсөтөйүн. Так, мына кичинекей экен. Бул 13 миң, а? Жакшыраак кылып тартайын да. Күндө. 13 миң сом. Может екен. 13 миң сом. Так. Бычактарам бар, түрү бар экен. Так, мына драконубуз канча? Дракон 15 миң. 15 миң сом. 15 миң сом дракон бар экен. Бул дагы самурай. Так, номер телефонunu калтырып койдум туугандар. Бемала сүйлөшүп алып кетсеңер болот экен. Так, номериңизди калтырып койдук, э, ал? Kuraldı. Ukrayna'ya gelgen. Hani gemede geldi. Рахмат. Ушундай туугандар, видеоду ушу менен аяктайлык. Сиздер видеого лайк кнопканы тезде аябай басып коюңуздар. Акыркача көргөнүңөргө рахмат. Поддержкаңарга рахмат. Ушундай колдоп тургула. Биз дагы жаңы видеолор тартып турабыз.